Tajba, Dr. Abela u merħba għal-Rally Together We Are. Nistieden l-ewwel kellim. Nemnu fiż-żgħażagħ bħala Partit Laburista. Kontu intom illi għamiltu din il-kampanja u intom illi qed waslu il-messaġġ ta' tama. Għax f'dan il-partit intom għandkom l-ispazju matul il-leġislatura kollha. Għamilna riformi. Flimkien ksibna. Flimkien bħala poplu wieħed. Dan kien il-messaġġ tagħna. Together we are. Għax m'hemm xejn akbar minn pajjiż. Dak li niksbu il-kol flimkien ma jista' jiksbu ħadd waħdu. Aħna gburin bikom. Aħna gburin li Maltin. Tim Malta. Tim wieħed. U nhar is-sibt li ġej huwa il-mument tal-prova. Is-sibt li ġej imsejħin biex nażlu. Malta għandha għażla qudiemha. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna intom iż-żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena għandkom l-opportunità li tiddeċiedu f'elezzjoni ġenerali. Se tiddeċiedu il-futur tagħkom. Għalhekk importanti li tagħmlu l-għażla tagħkom. U l-għażla se tkun bejn min tridu li jmexxi lil dan il-pajjiż fil-5 snin illi ġejjin. Min taħsbu li għandu l-kompetenza li jmexxi lil Malta għall-futur. L-għażla se tkun bejn min jista' joħodna lejn il-futur u min hu l-wiċċ tal-passat. L-għażla se tkun bejn Robert Abela u Bernard Grech. U intom tridu lil Robert Abela jmexxi l dan il-pajjiż jew inkella lil Bernard Grech illi joħodna lura lejn il-passat. Ippreżentajna qudiemkom manifest elettorali ċar, kosted, b'1000 proposta. Ħaddieħor biddel il-verżjoni tal-manifest elettorali għal 5 darbiet jew aktar. Ippreżentajna qudiemkom viżjoni ambjentali. 700 miljun euro biex noħolqu spazji ġodda fl-ibliet u l-ħura tagħna. L-ambizzjoni biex nelettrifikaw il-vetturi, biex ikollna arja aktar nadifa. Qed nippreżentaw qudiemkom proposti biex intejbu l-kwalità ta' ħajja taż-żgħażagħ, tal-istudenti. Bżieda ta' 15% fl-istipendju mingħajr kundizzjonijiet. Kif għamilna sena wara l-oħra f'dawn il-leġislaturi. Għax kif tista' żomm idejk mal-istudenti? Aħna rridu li ninvestu fikom. Irridukom tilħqu l-aspirazzjonijiet tagħkom. Għalhekk qed nipproponu aktar għajnuniet u inċentivi biex kulħadd ikollu l-opportunità li jkompli jistudja. Ma rridu lil ħadd jaqa' lura. Qed nippreżentaw manifest elettorali li bih se nkomplu ngħinu lill-familji u lin-negozji b'aktar tnaqqis ta' taxxi. Biżżidiet fil-Children's Allowance, iż-żieda fil-bonus addizzjonali fil-bonus tal-adozzjoni ta' twelid ta' kull wild. Irridu li nkomplu nagħmlu r-riformi fejn jidħol is-settur tal-IVF, suġġett li jemozzjonani ħafna. U għalhekk irridu ninaqdu il-koll flimkien biex din ir-riforma ta' tittama lil dawk li tilfu it-tama li jistgħu jħadnu lil uliedhom fi ħdanhom. Irridu nkomplu naħdmu biex ikollna pajjiż aktar ugwali, aktar ugwaljanza. F'dawn is-snin ksibna ħafna. Daħħalna żwieġ ugwali. Għamilna l-adozzjoni għal persuni LGBTIQ+. Imma flimkien irnexxinna wkoll naslu fuq il-quċċata tal-Ilga Rainbow Map Index. Issa, irridu nkomplu niksbu aktar. Irridu nresqu is-servizzi li noffru eqreb lejn in-nies billi nagħmlu ċentru għall-komunità. Bl-istess mod, fis-settur tad-diżabilità li huwa l-qalb ta' dan il-partit. Aħna il-koll indaqs. Flimkien, irridu naraw li kull persuna b'diżabilità tingħata l-appoġġ li jeħtieġilha. U rridu li flimkien inkomplu noħolqu pajjiż aktar ugwali anke bejn in-nisa u l-irġiel.
Għalhekk qed nipproponu li tonqos ir-rata tal-VAT fuq il-prodotti relatati mal-mestruazzjoni għall-anqas rata permessibbli skont il-liġijiet Ewropej u jitqasmu b'xejn fl-iskejjel biex tinqeret l-istigma li hija assoċjata ma' dan il-proċess naturali. Qed nippreżentaw qudiemkom l-elettorat manifest elettorali li fih Għawdex ikun is-simbolu tal-bidla biex Għawdex ikun l-ewwel parti ta' dan il-pajjiż li jsir carbon neutral. Manifest illi jinvesti fina żgħażagħ fil-ħolm u l-aspirazzjonijiet tagħna. Qed nippreżentaw il quddiem manifest elettorali li joffri it-tama u l-opportunità. Għax l-ambizzjoni ta' kull wieħda u wieħed minnkom hija l-ambizzjoni ta' dan il-partit. Dak kollu li jista' jsir għax għandna il-kredibilità. Għax dejjem konna onesti man-nies. Iż-żgħażagħ jistħoqilhom gvern illi jemmen fikom. U dan il-partit jemmen fikom. Min-naħa l-oħra mbagħad għandkom l-għażla li tivvutaw għal min l-unika konsistenza hija l-konfużjoni. Għal min qed jippreżentalkom manifest konfuż, manifest bit-terms and conditions. Għandkom l-għażla f'idejkom. Iżnu, araw min qed joffri aħjar soluzzjonijiet għal dan il-pajjiż. Iġbru l-vot tagħkom jekk għadkom ma ġbartux. Tħallu lil ħadd jiddeċiedi f'isimkom. L-għażla hija tagħkom. Uħorġu vvutaw. Let's make it happen. Għal Malta flimkien. U issa nitlobkom sabiex tilqgħu magħna, ħabib ta' Malta, ħabib tagħna, is-Segretarju Ġenerali taż-Żgħażagħ Internazzjonali Soċjalisti minn madwar id-dinja, Bruno Gonsalves. Thank you. First of all, hello everyone. Hello Malta. Hello. It's great to see a lot of young people, but I have to say, first of all, that I have to apologize because this is my second time actually campaigning here in Malta, and I still haven't learned anything of Maltese that actually allows me to learn a lot of what you have been telling me also over the last days. And to Jorvin, to Dr. Lydia Abela, I want to thank you very much, not only for what you have been doing, but most of all, because what you have been doing for the party, what you have been doing for the country is nothing when compared to what you will do after the elections this Saturday. And just today, just to tell you that last week I was in South Africa with a lot of young people from Africa, brilliant leaders that are aspiring for a new continent and for a new world. And I was just arriving here in Malta today, and Jorvin was telling me that this is the first time that people that are aged today between 16 and 17 years old will have the first opportunity to vote in the parliamentary elections here in Malta. But this means one other thing, that this is also the first time that people that were born in this century, people that were born in this millennium, will have the opportunity to vote for the next government of Malta for the first time. And it's very funny, because you chose two very simple, yet very important slogans. The first is Malta Together. And it's not only because of the COVID crisis, it's not only because of the pandemic, it's not only because of the conflict that we are facing now in Europe, it's not only because we have a lot of challenges ahead of us. We need to stand together. But you say one other thing that is very important, that is together we are. You say that together we are, and that you have to make change happen. And looking at these young people here, I have to tell you one very simple thing. Do not waste your vote. Do not trust the polls. Saturday, get out of your bed, vote on Labour, vote for your country, but more than everything, vote for your future. Because if you do not vote for your future, then you won't be able to succeed in the life you want to have in your country as Maltese. And this happens not only in Malta, this happens
I would say a bit all around the world. The faces and the challenges that young people are still having around the world are probably the same here in Malta. When it comes to jobs, when it comes to unemployment, when it comes to habitation, when it comes to different challenges. But I have to tell you one thing. If there is one thing that we can learn from history, is not only the path where we have come from, but also where we are going. And I invite you all to do a retrospective of what have been these last years with Robert Abela. I was here in October for another Congress, and at that time we were just speaking about COVID and how a lot of not left-wing, but right-wing parties were saying that we don't have a future. Oh, we shouldn't spend that much money with people because we should spend it somewhere else. We should not be focused not only on how we got there, how we got here, but to blame the government, to blame everyone. But then you look to the country with another perspective. And I can say, because I did not know Robert Abela before the first time I met him here in Malta. But I can tell you that you don't have only a leader for Malta. You have a leader that is respected at the European level. You have a leader that is respected at the world scene. And this means one simple thing, that whenever Malta faces a challenge, whenever the young people of Malta have a problem, that problem is not only the problem of the young people of Malta. That is a problem of the young people of Europe and the young people of the world. And on this, I want to take 2 or 3 very brief examples. The first, mentioned by Jovin. Unfortunately, I could not catch half of it because it was in Maltese. But I thought that you mentioned something about LGBTI communities here. That means one thing that is even more simple to explain. That when Labour speaks about LGBTI communities, when Labour speaks about gender equality, when Labour speaks about youth, and when Labour speaks about women, it's not because we are speaking of each of these communities individually. It's because we are speaking of them together, belonging as a nation. Because together we are, and together you will be. And for this, let's go back to the economic aspect. There is one very interesting thing about Malta and about Labour, is that opposite to what happens at the right wing, with the right wings and at our right spectrum of politics, we believe that people, no matter where they were born, no matter where they come from, they should all have the same opportunities to prosper in life, to be happy in their country, to have their job, to have their family. And if you come here to Malta, there is a great example of what Labour has done over the last years. And the biggest example of that is when it comes to social benefits. You have understood that it is important to help the youth. You have understood that it is important to help the young families. But more than everything, you have understood that it is also important to give them the tools, the opportunities, so they can prosper by their own. And this is the example of what Robert Abela has been doing over the last years, and I really hope that this can also be your way into the future. Because the European Commission has just told us that Malta in 2022 will be the country that is growing faster and growing the fastest in the European Union. So to the ones that say that something is wrong, I must say, because I'm also not from Malta, but if someone from the European Commission would come to Portugal, that by the way is where I come from, and would say, you will be the fastest European community country growing in this year, let me say you one thing. Probably the opposition would say the same that the opposition is saying here in Malta. But all of us as young people should be really happy, because that means that in the future we will have brighter and better opportunities than we had in the past. And just to conclude, because I think this is really important. First, the environmental issue. The Maltese government has not only presented a recovery plan, the Maltese government has presented to the European Commission at the European level the greenest recovery plan in Europe. And this is not me saying, this is the President of the European Commission saying, that comes from the EPP, so she is not even suspect of coming to Malta to do a favor to Robert Abela. And this means that you have been doing something right. And let me tell you one thing. In times of uncertainty, in times where we don't know where the world is heading, we should do
everything we can, not only to protect our countries, to protect our communities, to protect democracy and our values, but we should keep with the ones that have been leading the world in the right way. And leading the world in the right direction, in the right way, and with the values that we belong and that we believe in. This is the example that Robert Abela and Labour has been doing here in Malta. So thank you very much, and viva Labour! Nistiednu issa għad-diskors tagħha Mart il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Lydia Abela. Grazzi lilkom żgħażagħ ta' din il-merħba sabiħa, grazzi lilkom żgħażagħ ta' dan il-moviment. Intom il-magna ta' dan il-partit, il-magna ta' dan il-pajjiż. I have to say thank you as well to you, Bruno, for your encouraging words. Your words fill us with pride. Thank you so much, Bruno. Il-bidliet u d-differenza jibdew minnkom il-volontira li tikkampanjaw, li taħdmu u tirsistu u ma tqogħdux lura, illi toħolmu u li fuq kollox twettqu. Għalhekk tagħmlulna kuraġġ, għalhekk inkunu ottimisti għall-futur. U kif tista' ma tkunx ottimist meta tkun imdawwar b'daqshekk żgħażagħ madwarna mimlijin enerġija li jaħdmu bla qatieħu. Fuq dan nixtieq nirringrazzjakom lilkom iż-żgħażagħ li tajtuni din l-opportunità illi nkun magħkom kważi f'kull attività li għamiltu, f'kull attività li organizzajtu matul din il-kampanja u li kienet organizzata tajba ħafna. Grazzi u proset il-Forum Żgħażagħ Laburisti. Ninsabu issa biss ftit jiem il-bot minn tmiem din il-kampanja elettorali, kampanja illi matula wassanna messaġġ b'saħħtu, messaġġ ta' Malta flimkien. Malta flimkien għaliex pajjiżna jrid ikun wieħed. Malta flimkien għaliex irridu nħarsu l-qudiem u mhux lura. Malta flimkien għaliex il-futur huwa sabiħ. Għalhekk l-għażla ta' nhar is-Sibt hija importanti ħafna. Hija għażla ta' xirridu, hija għażla ta' xirridu għall-familji tagħna, hija għażla ta' xirridu għal uliedna, hija għażla ta' xirridu għal sħabna u għal dawk li huma għażiż tagħna. Tul dawn l-aħħar jiem u ġimgħat kelli l-opportunità flimkien ma' Robert nisma', nifhem u nitkellem ma' bosta persuni li qasmu l-esperjenzi tagħhom magħna. Ma natkellmu fuq dawk l-affarijiet li jaffettwaw il-ħajja tagħhom u l-ħajja tal-familji tagħhom. Stajna naraw nħossu dak li iġib il-ferħ lilhom u jagħtihom sodisfazzjon u nnutajna wkoll l-isfidi u d-diffikultajiet illi jiltaqgħu magħhom il-persuni, in-nies, il-Maltin u l-Awċin għaliex meta tidħol fi djar tkun tista' tisma' aktar, tkun tista' tara b'għajnejk u tkun tista' tifhem x'inhuma d-diffikultajiet tal-persuni u nassigurakom illi kull kelma li ntqalet fid-diversi laqat mhux se tibqa' sempliċi memorja, issa se jkunu kliem illi se jibqgħu f'qalbna u se jibqgħu hawnhekk ġewwa moħħna. Li Robert dejjem hekk nafu minn meta ltqajt miegħu l-università. Dejjem iħobb ikun man-nies u din hija naħseb xi ħaġa li wkoll ġab mill-familja tiegħu illi dejjem ħadmu fil-volontarjat u anke fl-isport. U dan il-kuntatt kontinwu man-nies komplejnieh ukoll anke jiena u fil-professjoni tagħna u anke fil-politika. U l-esperjenzi li niltaqgħu magħhom imbagħad nġorruhom magħna u ta' sikwiet niddiskutuhom meta nkunu d-dar u ta' sikwiet jitkellem miegħu dwar realtajiet u ċirkostanzi li jkun iltaqa' magħhom. Robert jieħodha bi kbira meta jara l-inġustizzja, ma jiflaħx lil min jiġġudika
u insa li se joqgħod siket meta jisma' xi ħadd ibati minħabba xi inġustizzja li jkun sofra. Jekk tiftakru mill-backbench ukoll Robert għamel interventi sodi u b'saħħithom f'ċirkostanzi simili. Se talab sejf u ma qal xejn. Imma jekk jemmen li qed jagħmel is-sewwa, Robert m'hemmx ċans li joqgħod lura. U l-messaġġ tiegħi lilkom illum huwa biex dan tieħduh ukoll intom bħala eżempju. Tiddejqu qatt titkellmu, tibqgħu qatt lura u wersqu l-quddiem. Anke li tikkritikawna, tikkritikaw lilna stess anke f'dak li nagħmlu. Fuq kollox jiena ċerta li dik il-ħeġġa tiegħu għall-ġustizzja u fairness se tibqa' miegħu fil-kariga ta' Prim Ministru anke jekk terġgħu tafdawh. U biex soċjetà tkun fair, trid toffri l-opportunitajiet lil kulħadd. Għalhekk 1000 proposta, għalhekk 1000 proposta għall futur ta' pajjiżna. Iżda fuq kollox 1000 proposta għall-familji. Aħna l-valuri li nħadnu ma nitkellmux biss fuqhom, iżda naġixxu fuqhom. U għalhekk kemm il-darba li l-Partit Laburista jerġa' jingħata l-fiduċja, kemm il-darba li Robert jingħata l-ewwel mandat tiegħu, il-pjan se jkun dak illi it-tfal tal-iskejjel jingħataw dak kollu li għandhom bżonn biex jersqu l-qudiem u jilħqu l-opportunitajiet tagħhom. Il-mandat tiegħu se jmur għal dawk it-tfal tal-iskejjel li ltaqgħu miegħi u tkellmu miegħi dwar il-miżuri ambjentali li jridu jresqu l-qudiem. Se jmur għal dawk l-anzjani li ħadd gost nitkellem magħhom fid-djar tal-anzjani, fis-swieq u anke dawk li laqgħuni fid-djar tagħhom. Se jmur għand dik il-koppja li tkellmet fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Se jmur għand dawk il-familji li żort fil-kwiet ta' djarhom. U se jmur għandkom iż-żgħażagħ li għandkom tant enerġija u motivazzjoni. Għaliex il-pjan tal-Partit Laburista mhuwiex kliem sabiħ impoġġi fuq karta, iżda dak imniżżel huma l-aspirazzjonijiet tagħkom, dak li intom tkellimtu magħna fuqu u li taraw essenzjali biex tibqgħu mexxin il quddiem. Dan il-pjan huwa wieħed kredibbli. Huwa wieħed kredibbli għaliex ġej minn nies u mhuwiex ġej minn xi uffiċċju magħluq. Qegħdin niġu quddiem il-poplu bi pjan ċar, bi pjan kredibbli, pjan li intom kollha tafu li se jissarraf f'aktar bidla, aktar riformi, aktar kisbiet għall-familji, għalikom iż-żgħażagħ. Għalija nemmen li dan huwa l-aqwa pjan. L-unika viżjoni li minnu jistgħu gawdu ġenerazzjonijiet li ġejjin, fosthom ukoll dik il-ġenerazzjoni li qed tiddakkar bħalissa, fosthom binti Ġorġa. Għax min ma jkunx irid l-aqwa u l-aħjar għal uliedu. Min ma jkunx irid li uliedu jkunu f'pajjiż aħjar milli sabqu. Għalhekk huwa kruċjali ħafna il-vot ta' nhar is-Sibt illi ġej. Jiena rrid nara f'pajjiżna jkollna biżżejjed spazji miftuħa fil-qalba tal-lokalitajiet illi jkunu jistgħu jitgawdew minn kulħadd. Irrid nara sistema edukattiva illi tkompli tissaħħaħ ħalli l-ebda tifel u ebda tifla ma jitħallew jaqgħu lura. Irrid nara istituzzjonijiet postsekondarji li jwittu triq għall-opportunitajiet fid-dinja tax-xogħol u fl-istess ħin ukoll ikun hemm gvern li jkompli jgħin lill-istudenti billi jagħtihom l-istipendji u jkompli jgħin ukoll il-ġenituri tagħhom billi jagħtihom għotja ħalli jkomplu jgħinu lit-tfal tagħhom ikomplu jistudjaw. Irrid ukoll nara koppji illi ma jistax ikollhom tfal b'mod naturali, irrid nara amministrazzjoni li tkompli tgħinhom u tihom l-aqwa apparat biex jaqtaw xoqithom u jkollhom tarbija u jħadnuha f'idejhom. Irrid inkompli nara pajjiż li jitmexxa minn gvern illi ta' bil-ħaq u bil-fatti jemmen fil-mara fis-soċjetà u li jkompli jagħtiha l-għodda u l-apparat biex tkompli timxi l quddiem. Għalhekk l-appell tiegħi illi nhar is-Sibt ħadd ma jista' jibqa' d-dar. Ħadd ma jista' jħalli l-futur tiegħu u ta' wiliedu f'idejn ħadd ieħor. Ma tistax tħalli f'idejn min m'għandux pjan u idejat u deċiżjonijiet f'ismek u familtek.
Temnux lil dawk li qed jgħidu li s-sibt li ġej hija ġurnata komuni u li fija semkom m'hemmx bżonnu. Wis anqas m'għandkom temnu li min jgħid li tmexxija ta' pajjiżna m'għandix bżonn mandat ċar u b'saħħtu. Dan huwa diskors li issa drajnieh, diskors ta' min irid ibeżza, ta' min drajnieh jipprova jwaqqaf kull bidla pożittiva, ta' min drajnieh illi jipprova jxekkel kull tama u jxekkel il-progress. Nhar is-sibt l-għażla trid tkun fuq il-futur. Nhar is-sibt l-għażla trid tkun il-Partit Laburista u Robert Prim Ministru. Iżda biex naslu għandna bżonn lil kull wieħed u waħda minnkom. Ħadd ma jista' joqgħod id-dar bidejh marbuta. Kieku nagħmlu hekk, kieku għamilna hekk qabel, kieku m'għandniex il-bidliet u ma rajniex il-bidliet illi seħħu matul dawn l-aħħar snin. Kieku ma rajniex il-bidliet bħal liġi tad-divorzju, bidliet bħal dik li kull koppja li tħobb lil xulxin tkun tista' tiżżewweġ, bidliet bħal żgħażagħ bħalkom ta' 16-il sena li nhar is-sibt tistgħu tmorru tivvutaw. Għalhekk l-istedina biex tinaqdu magħna, biex tinaqdu miegħi u nixtieq nagħmlilkom lilkom żgħażagħ appell min-naħa tiegħi biex nhar is-sibt tkunu intom l-ewwel li tmorru titfgħu il-vot tagħkom. Kunu intom l-eżempju. Għatu eżempju lil ħaddieħor biex nhar is-sibt tkunu minn tal-ewwel u tajdu iva għal dan il-pjan ċar li ressaqna qudiemkom, iva għal dan il-moviment, iva biex inkomplu nagħmlu bidli l-kbar, iva ejjew nagħmlu dan il-pass flimkien, il-futur huwa fidejkom, tifqux temnu fikom infuskom, inaqdu magħna biex ikollna futur sabiħ, Malta flimkien, il-futur sabiħ. Nirringrazzjakom. Grazzi, Dr. Lidja Abela. Let's make it happen together. Nhar is-sibt inħeġġukom sabiex toħorġu tivvutaw biħġarkom u niltaqgħu il-ħamis li ġej għal Rally Together in Concert fl-MFCC ta' Qali. Grazzi u l-lejl tajjeb il-kulħadd.